Didim slepi, tumačenje propadanja kedrova sa Livana. Knjiga proroka Zaharije, 11. glava, 1. i 2. stih. Otvori Livane vrata svoja i oganj neka proždre kedre tvoje. Ridaj jelo jer pade kedar, jer moćni propadoše, ridajte hrastovi vasanski, jer se poseče šuma ograđena. Samo napomena, tekst je na nekoliko mesta oštećen i na to će biti ukazano prekidima u čitanju. Didim slepi o ovome kaže da božanski mudrac koji ima razvijen i usredsređen razume reči i nejasan govor, reči mudrih ljudi i zagonetke. Reči koje saopštavaju nešto na skriven način su zagonetke. Proročki tekst pred nama je izražen u stilu zagonetke i donosi nejasnu pouku. Postoji zagonetka u rečima: otvori Livane vrata svoja. To nije materijalna planina, beživotna kao što i jesu beživotne planine, niti je drveće na njoj bez čula, razuma i misli. Zapovest nije data za vrata Livana da se otvore i jele da plaču za kedrovima koji su pali, nego se govori o tome da su gordi i oholi ljudi pali u nezakonito idolopoklonstvo prema knezovima ovoga veka. Bestelesne sile, racionalna smrtna bića i druga racionalna bića vođena razumom. Dok sa druge strane drveće i divlje, ljudska bića po obrazu i podobiju Božijem, uživali su dostojanstvo od Tvorca za razliku od nerazumne stoke. Za ova bića proročki tekst govori: postali su kao pastuvi u ludilu za ženama, svaki rže za ženom bližnjeg svoga, kao što govori i božanska zapovest. Nemoj biti kao konj, kao mazga bez razuma, pošto je u duhovnom smislu konj onaj čovek koji razara tuđe brakove i u svojoj sumanutosti se pari sa tuđim ženama. Mazga je ime dato onome za koga je dokazano da je bez poroda, koji je jalov za ono što je dobro, a posebno je to ime za dušu koja se zavetuje na devičanstvo, ali bez razuma podarenog od Boga. Takva osoba je glupa, čak iako izgleda da je čista u vezi tela, pošto je mazga, a ne nevesta reči Božije. Postoje mnogi životinjski nazivi koji se primenjuju na ljudska bića kao osuda i neodobravanje. Magarci i kamile su nazivi koji se pravilno upotrebljavaju za one koji nose teške poroke koje su im natovarili osvetoljubivi demoni i neprijateljske sile. Za takve ljude veliki prorok Isaija, koga je božanstvo posjedovalo, kaže da porod Aspidin nosi svoje bogatstvo na magarcima i kamilama. Ovo je izjava koja se ne treba shvatiti bukvalno, pošto ima duhovni smisao. Spasitelj takođe, upućujući učenike da ne daju svoju svetinju psima ili da ne bacaju bisere pred svinje, daje uputstvo na alegorijski način, pošto su psi i svinje ulizice i oni koji vole uživanje i koji nalaze zadovoljstvo u nečistoj i grešnoj kaljuzi. Zapamtite da je pas prizemna životinja koja preterano skače kada ga razbesni zolja ili osa, koja i maše repom i laje. Zar ne laje i osoba koja vređa svog bližnjeg i tako reći prigušuje ga svojim optužbama? O takvim ljudima glasni Isaija viče: svi su oni glupavi psi, ne znaju za razumno mišljenje, zločinci. Pošto su takvi ljudi
koji se vraćaju na svoju bljuvotinu i tako dodaju svojim gresima druge grehe, nazvani psima, onda su svinje oni koji su se očistili od kaljuge svojih strasti, pa se još jednom valjaju u njoj. U vezi onih koji se ovako ponašaju, moćni učenik Hristov Petar piše: bolje bi im bilo da ne poznaše put pravde, nego li kad ga poznaše, što se vratiše od predate im zapovesti. Dogodilo im se ono što veli istinita poslovica: pas se vraća na svoju bljuvotinu i svinja se okupala pa se u blatu valja. Spasitelj je zabranio da se daje ono što je sveto takvim ljudima zbog toga što se oni vraćaju zlu koje su izbljuvali i zato što se posle prividnog pokajanja oni vraćaju grehu koji su bili odbacili. Kao što čovek ne treba da deli bilo šta sa takvim ljudima, niti da im prenosi sveto znanje o tajnama Carstva nebeskog, tako isto ne treba da baca pred svinje božanske bisere, a to su reči mudraca koje su ukras za duhovnog i unutrašnjeg čoveka i njegovo čulo sluha. Zar ti biseri ne ukrašavaju osobu koja veruje u onoga koji kaže: nagni uho svoje i slušaj reči mudrih ljudi, i koja veruje u reč Božiju koja kaže: nagni uho svoje rečima usta mojih. Divne bisere koji su toliko dragoceni, za kojima trgovac carstva traga i pronalazi ih, vlasnik ne sme da baca pred svinje na ovaj način, da ih one ne bi izgazile nogama zbog toga što ne znaju njihovu vrednost i lepotu. Dovoljno tekstova je navedeno kao dokaz za osuđujuće poređenje ljudskih bića sa bezumnom stokom. Sada je potrebno navesti odeljke koji pokazuju da su ljudska bića blagonaklono upoređena sa životinjama zbog svog ponašanja i stava. Zar njih ne pominje Spasitelj koji govori: ovce moje slušaju glas moj? I opet: ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Hristove ovce čine oni koji se ponašaju staloženo i plemenito, i od njih se sastavlja stado za koje Sveti Duh govori kroz proroka. Gospod će stajati i gledati i napasaće svoje stado u sili. U sličnom duhovnom smislu, sasud izabrani Pavle, govoreći u Hristu, citirao je zakon: ne zavezuj usta volu koji vrše. I posle citiranja nastavlja: brine li se to Bog za volove ili govori upravo radi nas, to jest za apostole, jer se radi nas napisa da koji ore treba u nadi da ore i koji vrše u nadi da će primiti po svome nadanju. I druge bezbrojne primere može naći osoba koja obraća pažnju na ono što pročita u bogonadahnutom Svetom pismu, ali da se razmatranje ne bi odugovlačilo bez potrebe, trebalo bi da pređemo na tekst o Livanu koji je pred nama i koji glasi: otvori Livane vrata svoja i oganj neka proždre kedre tvoje. Ridaj jelo, jer pade kedar, jer moćni propadoše. Ridajte hrastovi vasanski, jer se poseče gusta šuma. Reč Livan u alegorijskom smislu nekad označava idolopoklonstvo, a nekada oholost i uobraženost. Zapamtite da je u pesmi nad pesmama
crkva iz mnogobožaca pozvana od svog mladoženje Hrista. Dođi ovamo sa Livana, moja nevesto, ti ćeš doći i napredovat ćeš od početka vere. Drugim rečima, primivši Hristovu reč od početka, ona dolazi onome koji je poziva i prelazi od činjenja poroka ka vrlinskoj čestitosti i iz neznanja i neverovanja ka znanju Boga i veri koja uzrasta sa njenom zrelošću. Kao što se pomenuti tekst odnosi na Livan kao najbezbožniji kult idola i demona, on također podvlači njegovu oholost u stihu. Livan će se pretvoriti u planinu Karmil, to jest uobraženost i sujeta će doći do znanja o obrezanju koje se naziva obrezanje srca duhom. Karmil označava znanje o obrezanju. Osoba koja posjeduje ovakvo znanje je skrušena pošto je naučila od Isusa da bude krotka i smirena srcem. Ovome Livanu na dvostruki način bogonadahnuti prorok, ili tačnije Gospod kroz njega, dodaje reči: otvori svoja vrata, da bi kedrove unutar njegovih vrata mogao proždreti oganj. Kedrovi su grešni demoni i oholi ljudi, koje je smrvio glas Gospodnji, kao što je rečeno u 29. psalmu. Glas Gospodnji lomi kedrove, Gospod lomi kedre livanske. Protiv ovog drveća, koje je divlje i ne rađa jestiv plod, napisano je kod proroka Isaije uz druge stvari, da će doći dan Gospoda nad vojskama, na sve ohole i ponosite i na svakoga koji se uzdiže, i malo dalje, i na sve kedre livanske, velike i visoke, i na sve hrastove vasanske. Ovo drveće, koje je toliko divlje, raslo je za idolopoklonstvo i oholost, ali su polomljeni i pojela ih je vatra zajedno sa onima koji iznose razloge za njihovu odbranu. Po daljim rečima Isaijinim, Livan će pasti zajedno sa svojim uzvišenima. Drugim rečima, idolopoklonstvo će biti srušeno zajedno sa njegovim braniocima, demonima i ljudima koji dokazuju njegovu istinitost. I također, oholi ljudi će zajedno sa svojom uobraženošću pasti kad Bog odbaci ohole po mudroj izreci u tekstu božanskih priča Solomonovih. Gospod odbacuje gorde. Zbog ovih gordih ljudi, oni koji su krotki, mole se Bogu na ovaj način: podigni zauvek svoju ruku protiv njihove oholosti. I malo kasnije u istom psalmu: gordost onih koji te mrze stalno se dizala na tebe. Livanu, kao što je objašnjeno na dvostruk način, božanska mudrost zapoveda da otvori svoja vrata. Kada se idolopoklonstvo i gordost otvore i rašire, u stvari vatra kazne će proždreti kedrove, istovremeno i gorde ljude, a također i ohole demone, koji nisu ništa drugo do knezovi ovog sveta, a također proždreće i ljudsku mudrost, ili kako je Sveto pismo naziva, mudrost telesnu, koja ustaje protiv poznanja Božijega. Kada je kedrove proždrela vatra, jele plaču, pošto su pali moćni, koji se nazivaju kedrovi. Možda se sa jedne strane bestelesne sile zla nazivaju kedrovi, a sa druge osobe pod njihovim uticajem možda su poznate kao jele. Naime,
To su jeretici i mudraci ovoga sveta i doba. Ova kratka izjava se objašnjava sljedećom rečenicom. Moćni su propali. Oni su nekad likovali i gordili se zbog svoje vlasti, ne samo ljudska bića, nego i bestelesni vladari ovog doba. Govoreći o ovim oholim vladarima, kod proroka Nauma, 7. od 12 proroka, postoji izjava. Oni će bacati kocku za tvoju slavu i sve tvoje visoke ličnosti će biti okovane u lance, da ne bi neokovanim i slobodnim rukama oni činili zabranjena dela. U stvari, dobro je ako su okovane one ruke koje su upletene u nepravdu. Pošto su hrastovi vasanski propali, gusta šuma je oborena. Sada, šuma je mesto za divlje drveće koje ne donosi hranjivog ploda. Ona je opustošena. Pojela ju je vatra zbog toga što je njeno lišće zgusnuto. Daleko od toga da su hrastovi za kojima se nariče beživotne biljke. To su u alegorijskom smislu ljudske duše koje su sujetne i to su neprijateljske sile. Ne treba da zanemarimo da se hrastovima u telesnom smislu ponekad naziva svo drveće, a ponekad određena vrsta drveća. Vrata Livana kojima Bog zapoveda da se otvore jesu ista ona vrata smrti koja se pominju u 9. psalmu kada se govori za Boga, koji me podižeš od vrata smrtnih. U vezi sa ovim vratima koja pripadaju zlu, zapovest je data mudrome u pričama Solomonovim. Ne približavaj se vratima kuće njene. I opet u vezi pogrešnog mišljenja i bezbožnosti. Žena bezumna plahovita je, luda i ništa ne zna, i sedi na vratima od kuće svoje na stolici, na visinama gradskim, pa viče one koji prolaze, koji idu pravo svojim putem. Osoba koja se udalji od ovih vrata, kuca na vrata za koja Spasitelj govori, kucajte i otvorit će vam se, o kojima govori mudrost u pričama Solomonovim. Blago čoveku koji me sluša, stražareći na mojim vratima svaki dan i čuvajući pragove vrata mojih. Onaj koji svakodnevno stražari na ovim vratima, ne prilazi vratima na kojima sedi žena bezumna, niti onim livanskim, koja moraju biti otvorena sa završetkom njihovog privida sigurnosti, da bi ono što je unutra moglo otkriti svoju gadost i da bi bilo omrznuto i napušteno, i to niko ko je oprezan ne želi da vidi. Sada, činjenica je da se pominjanje različitog drveća ne odnosi na beživotne stvari i ovo se može vidjeti iz različitih tekstova, posebno iz proročkih koji su donekle već citirani. Dovoljno je pomenuti još jedan, onaj iz proroka Jezekilja, gdje se tako reći Faraon i Asirija pojavljuju kao drveće. To drveće su zle sile, tirani Egipta i Asirije, sa korenjem i granama koje rastu u visinu, zahvaljujući obilju vode. Iz zavisti su želeli da prevaziđu drveće u Božjem vrtu i da imaju velike grane kao jele i borovi. Trebali da se razume da se takvi vladari takmiče, pa i u debljini i izgledaju kao materijalno drveće, na čijim delovima i granama ptice prave svoja gnezda i gdje se rađaju divlje zveri. Međutim, da bi proroštvo bilo lakše razumljivo, hajde da citiramo jedan njegov deo. Proroštvo glasi: Gle Asirija, čempres na Livanu sa lepim granama, gustim lišćem i velike visine,
čiji je vrh dosezao do samih oblaka. Voda ga je odgajila, dubina je učinila da izraste visok i dovela je svoje reke oko njegovog stabla i pustila je svoje pritoke ka svom drveću u ravnici. Zbog ovoga je njegov rast nadmašio svo drveće u ravnici, njegovi delovi su se raširili i grane su mu uznapredovale zahvaljujući obilju vode. Kao posljedica njegovog rasta, sve ptice nebeske su savijale svoja gnezda u njegovim granama i pod njegovim delovima sve životinje iz ravnice su donosile svoje mlade, dok je u njegovom hladu boravilo čitavo mnoštvo naroda. Bio je lep u svojoj visini zbog velikog broja svojih grana, zato što su njegovi koreni bili duboko usađeni u izobilju vode. Mnogi čempresi i borovi u Božjem vrtu nisu mogli da se uporede sa njegovim granama, niti jele. Nijedno drvo u Božjem vrtu nije moglo sa njim da se poredi u lepoti zbog obilja njegovih grana i drveće u rajskom vrtu Božjem mu je zavidelo. Iste ili slične stvari koje su rečene o Asiriji, rečene su takođe i o Faraonu. Ne treba da zanemarimo činjenicu da većina naše braće vide u Faraonu i Asiriji oznaku đavola koji je alegorijski predstavljen na različite načine, nekada kao Faraon, nekada kao Asirija. Neka oni koji prihvataju ovo tumačenje objasne koje drveće u vrtu liči na đavola. Očigledno to nisu beživotna stvorenja, nego bića koja su razumna. Ne treba se iznenaditi ako se imena drveća odnose na razumna bića, kada se čak i o Božjoj mudrosti nekad govori kao o istinskom čokotu, a nekad kao o drvetu života. Toliko Didim Slepi govori o ovome.